Siyabingelela konke amagumbi amane omhlaba. Sizehlisa thina singodlozikhulu singesibo abantu abaziphakamisa ngazo zonke isikhathi. Ngokubana vele mangumelaphi uyazehlisa. Akunani ukuthi unani ungumelaphi noma kungabi notokoloshi omthumayo ahamba endaweni ezithile, ahamba ayoshontshwa imali ayenze yonke lento. Kodwa-ke ngifuna 2 out of 5 abantu abazonanzelela lama-R100 ukuthi ehlukene ngani. Abese yangitshela ukuthi lama-R100 ayehlukane nani. Angifonele ku-0832066954 ngizomenzela u-85,000 mahhala nje. Menzela u-85,000 mahhala ha, ngimenzele u-85,000 mahhala ha, ngifakele ku-account yakhe, anginikeze i-account number yakhe, anginikeze igama lakhe, anginikeze ifone number yakhe, ngimenzele u-85,000 kwi-account yakhe. Angitshela nje ukuthi ama-R100 la emathathu ayehlukane kanjani. Siyabonga. Engudlozikhulu okhuluma 0832066954.